lung hana assalamualaikum hana nyo hana ji lampa ma ke lampu koma ke raju yang pemimpin ke dayo yang lagi pukoi ma nah lagi nyo apa aku yakin ke raju anu laranto bisa murah-murah panen acara ule boh kai pedua ule pemimpin panen acara le nah ba pu kadai umai pelepen raju macam ngetu bau ku nah nak pegah ada talah je jadi mono raju nah elong hanau talah ponyo hanau talah poji raju yang ku talah so siapapun yang duk pemimpin raju di Nanggro Aceh lunyo raju hai Nanggro Aceh kita nyo anu bangsa lah sayang tha ka sayang bajukan anu Nanggro ke yang nai luai di nah nyan tagai lung ku ga ra di go na chi agra juga di crop si juga dah ada pejabat ri na si crop si di kira yang hana buta hirun tapi be berlebihan thalah agra lagi yang keadaan agra benar lah pribadi kan nang ro baju agra be hi thai ba wing chi ti kan dom da upeng nah penyakit kada perlu kule gerai dia dah kunu le gerai juga kada bu kule bago panen najara siapa pun gerai jino anak putu ka pira lam poi mai gerai juga video nah ku take ati ko ti ku ah tayang dah anu nang ro di gerai laran to ko dai lagi ngau keadaan ku ayo hai pemimpin yang bijak tanah lampu koi mai rayu benarlah hati kita buka bacun belah kasihan kan nang ro kahana kabi tumbangan kan kayak kayu urang kayu yatung di kena nyam nyai wo rai pupu berang kapui nang ro je napai buka hai no pai buka hai lampu koi mai nom sapa ne buka hai kerja hanjur ide hipobuan hanjur ide itubir hanjur ide lampu komai thun tabe putra jing teman ane bete putra pinyam teman purek nah nyoku pegah dekat tu kira bab pemimpin yang dua jeno ya je kira kan be bangai be lagi urang hana dom upeng ya nah kabki kan bangsa ke di luar yang bangsa ke dum be on te ka upeng lagi ka malaikat kira ju tang hana ka to bali kaju saudara ke je kap timang keluarga kap timang kaum kap timang jabatan yang rayu kap rayu yang ubud damah ka kitam lampu koi ma ke kapumamu Aceh tiga kira ju supaya kira ju anak ranto ke hana mari hana melanglang di luar kira ju menyapa kira ju ekonomi Aceh dia hana pubuh hana pungo ya kira ju nang gro ke di luar nang gro dah jar nah yang bidara lagi yang hana pubuh baju ya menang gua ya kapki udah baju kira ju dum mi tembangan ho ka ba dum mi tebi beng kira ho ka dum peng yang puko mai nah yang nah itu puak pegat kira ju jalan tol je lampu koi mai nang balem tabor mo ana tebi yo kakalan ku peo kakalan mio pengen ketak ke aco keno kampung ku pegah di Aceh utara gitu sakit hati ku sayang dah nang roi di kira tak berat mudah meri mengadu ai ke hana jabatan tepu ke tengah mengai tengah mekung syan maya rayu berusaha si cuma hana hai ku kalan lagi ona boleh buka hai ku kalan ya nak cidro tu tah si mai ke hana tepu mentelah peliti melanyo ini kan hana buka mentelah peliti masalah kira ju lung buka ka bantu nang do bek dua kan nang ro ketingah otek karulam kan kah tiro yang mubrang lom kira ayu nang ro yang bedah bila agama kada pun
Kon kah benda yang mat pedih tengok perubahan anu banyak balai tengok kanan cicit mat pedih kerayu baik juang. Yang gua. Katalah pun dua dum nah. Babak lutung kata juk tepi. Nya okey dah. Pegah tu nang groh hana makmu lama itu. Maklum hana assalamualaikum ya hana assalamualaikum je. Talium maklum bab ma kaju. Nah, benar. Siapapun yang duk pemimpin. Nah. Hai keli rayu kepi. Kaku dum pupu yang tepi ba mendia tak gampo je kai tena ulama je lam puko mai dum. Yang tena ulama yang geraju yang kape harbi yang nak ketemu kata ayu deh geraju halir dah. Anak dosa. Muncuri orang dum ada yang geraju ngana belanjaan tim geraju nang road. Maka hijau dua dum ring kape geraju kai ju aliran tetah dum li kape. Peng tabai. Ya dan awak tengok handai peng dum. Maka peng kalau kai melekat. Islam hidup Vietnam ke kita kalau membaca YouTube berlaku. Islam hidup yang karena apa mak nang roh dah nama makmu lam koi mai duk pemimpinan yang banyak bangai gitu. Ino apa yang pulau lero dum lam koi mai ke gam jantu yang balik dengan mak radio tekai ka pegam roh. Yang mak budi jino kira juga mak ke cetok. Anak yang pegah roy pahlawan pejuang je. Nah. Nyantai gaya geraju. Wassalam dan terima kasih.